Pozdrav ljudi, ja sam Lemi, dobrodošli u Pančevo, tačnije u jedno malo naselje u samom centru grada koje se zove Zeleno dvorište. Ovdje sam odrastao i ovo naselje je poznato po mnogo čemu, ali između ostalog nešto što najviše pamtim je basket. Svi su iz raznih dijelova grada dolazili ovdje, bilo je po 10 ekipa, na jednoj polovini se igralo 13, na drugi takođe. Na ovim klupama je bilo po 4, 5, 6, 7 ekipa koje samo sede i čekaju svoj red da igraju. Danas je situacija na terenu kao što možete vidjeti. Teren izgleda kako izgleda, vidjeli ste, on nije renoviran od 2012. godine i smatram da je to velika sramota, ne čekamo više ni komšiluk, ni grad, pokušavamo, trudimo se da napravimo nešto bukvalno ni iz čega, sramota je za grad, sramota je za komšiluk, sramota je za ovu decu koja treba da rastu zdravo na sportskim terenima, da ovako nešto bukvalno gajimo u samom centru grada. Imam energije, imam volje, imam želje, imam ideju, plan, imam kontakte i mislim da ako poguram malo taj auto nizbrdo, on posle sam ide do kraja. Ideja ove priče je da samoinicijativno renoviramo teren i da probamo nekako da poboljšamo uslove ovim klincima koji ovde odrastaju, da mogu da se bave sportom i da imaju lep i zdrav život.